tuna khovel huwa pa mithiam tele khochin shil tu sang sang IMD-NOAA le SkyMet te update thar ber tanga alandanin Pacific Ocean kholum dan hi apangai aya asa chak mawangin Super El Nino athlengdon nai nia ngai ania he thil hian khovel boruak ati kholo na sa le turasriat ani asoi zawna le ahong tur tlang puite chu heng te hi anni pakhatna El Nino le Super El Nino soifia phasa ila El Nino pangai chu Pacific Ocean tuipui chung kholum na pangai aya degree Celsius 0.5 vela asan hian athleng thina tunagan soilai mek hi Super El Nino zok ania tuipui lumna hi apangai aya 2 degree Celsius aya asan hian athleng thin khovel chanchina achak per tung sang hazaria somsari nuwa thlengna saber turani hial an ring mekani panina athlen hun tur khochin clear chian na sang atanga an soidan tlang pui chuan zu na tanga July sang hi somni parwela tang hian El Nino hi ain tham tran to dona October sang ni somni paruk atanga February sang ni somni pasari inkar hian avor to pathengang he thil ngong hian sang ni somni pasari theichu khovel chanchina kholum ber alaron ni tir thei hial an ring ani pathumna India ramle kan chevel a hongdan turte lo soile ila India Meteorological Department IMD chuan kumin hian ro tu hi kumdang a tatur pa ngai aya tleman ringa fu ro tui tlak dan atiniam hle don ni in an nga yani kholum zualai hun arein asazwal bi kanga tuina atlem pha bokang eile bar chungchanga lo na thok tu tan ro tui atlem don awangin thlai thar atlem pha theya hei hian thlai le ei turman ati sang chhoviau theitlat ani India ram tana chanchin lom om ve thei ero chu Indian Ocean Dipole IOD aron positive chhauve dona wangin El Nino ngong in sian na aron thlen tur hi tlem chuan aron balance deuh thei chu abei sayom ve thau bok ani El Nino in kan mi malnun abik takin kanei le bar agriculture le fisel na health a hong thei dan i han soibel le teang kan ram furu ati sia thina wangin bu thlai le thei chi sang chin na hmuna tui atam tok lova hei hian thlai thar chuadan ati kholo na sa thin bu le thlai thar chu aron tlem tat chuan dora kan thil le thin bu fai thlai zanduri le adangte man hi aron san chho pha tat thina kunna thok tu chau ni lovin hlobi nei nung mi mal tin mai hian kan tur pha thina ni khochin danglam thut hian na shik a hring chuak thin thosi atangin kholum nein thosi ati pungchak ema chuta ro atlak thut hian mun tina tuitling asiama chumi hmuna chuan thosi anin thlapung vak thina ni henga wang hian dengue le malaria alwar pha bik thina khoro le khokheng awm hian tuina atlema tui thiang lim mu har sa thina hei hian ko thalo na le na dangte ati hlwar thina ni energy chungchanga kan ram abik takin Mizoram le ache vel hian tui chakna manga eng hydroelectric power kan rin chan na sa ema ro atlema lui tui atlem hian eng sian chu atlem pha kholum vor top lai takin eng in kat le blackout atam pha thri hengking nge kan lo in bo sei lok ve ang Super El Nino atlen don me chuan heng te hi kan lo ti ve thei tur ta chu ani pakhatna tui ren chem tui na atlem don awangin in lama tui kan man thin dan te kan lo ren chem lok angayang pani na thosi lakafim khur tur ria tui in tur chuan soda that in ram tur ani pathumna lo na thok te tan khochin clear ro tui laka chau in mat lova tui da na le tui khuwa khir dan te kan ngai tu lok angai thina ni kan buai phak dan tur chung changa ngai dan te in nei ve em lo sei ve ru